kugira ngo murareba n'amakona n'ucishamo amaso urasanga ari amakona agera muri atandatu umurongo wose n'amakona atandatu. Ikizamini cyuzuye neza ariyo ikizamini cya polisi ni amakona atandatu. Rero tugiye gushaka uburyo tunyuzamo ikinyabiziga amahanga mu makona kugira ngo ubirebe, ariko mbere y'ibindi umunyeshuri aturuka hariya akazana imodoka yiwe akaringaniza urutugu rwiwe ndetse n'iki n'amakona. Reka duhamagare rero umunyeshuri azana imodoka kugira ngo tubibereke neza turebe ikosa riba hano. Rero ikosa riba hano ni ukugonga ikona. Irindi kosa ribamo ni igihe ugenda ugahagarara hagati mu ikona utarasoza ikizamini. Ubwo rero nyine mwitonde kugira ngo murebe neza uko bikorwa. Ejo nuza kwiga cyangwa se nimba uri kudukurikira kuri Ngufashe TV urebe ukuntu bikorwa. Amakona ngaya turayakweretse, ubu tugiye gutangira kwigisha umunyeshuri. Reka dutangire. Aha rero umunyeshuri ubu agiye gutangira ikizamini cy'ikona. Abagomba kujya mu modoka ye neza gahoro gahoro, hagati y'ikona n'imodoka bagomba gusigamo byibura santimetero nka 100. Akagenda buhoro buhoro akaringaniza urutugu rwiwe. Urutugu rwiwe abagomba kururinganiza n'iri kona kugera imbere, akariringanizaho neza. Aha, reka tubasobanurire aka gasomo. Reba urutugu rwiwe, iyo urebye neza kameramani turamusaba kugira ngo yegere neza aka kana gafate akereka abanyeshuri ukuntu bigenda. Ni ukuvuga ngo abagomba kuringaniza uru rutugu rwiwe ndetse n'iri kona kugira ngo naza gukata imodoka iri pine ry'inyuma ritaza kugonga ahangaha. Niko kwiga ubuzima. Ubwo rero umunyeshuri agiye kuzamuka, ariko nabwo nazamuka arabanza akata imodoka yose, akata amapine, namara gukata amapine Ngufashe TV. Ahangaha niho turi kuri Ngufashe TV isomo ryo kwigisha ikinyabiziga. Arazamuka areba urutugu rwiwe, areba ko aringaniye hagati na hagati n'aya makona. Rubanga agiye kuzamura imodoka aringaniza urutugu rwiwe n'aha hagati y'aya makona abiri. Reka tugende turebe, cyangwa se aringanize n'iri kona rya kabiri. Ni uburyo bubiri bwo kuba ari ikintu cyagufasha kugira ngo reka tubanze turebe neza niba koko yabikoze. Uretse tubanze turebe neza. Urabona urutugu rwawe ruringaniye n'iri kona? Biraringaniye neza. Urongera ucunge n'ahangaha, ucunge urebe ko rino kona biringaniye n'urutugu rwawe ahangaha. Reka rero tubibutse rero, ahangaha iyo amaze kugera ahangaha nta kindi kiba gisigaye. Agiye gukata imodoka yose agane hariya, ariko aragenda yifashishije iyi rotorovizeri kugira ngo arebe wa murongo wose urimo hano, ndetse arebe ko hano muri distance afite ariko bagiye. Aragenda areba muri rotorovizeri. Kugira ngo arebe ko rotorovizeri ziwe ziriho neza. Reka mubaze neza nimba amakona ari ayabona yose. Hano muri rotorovizeri ikintu ugomba kuba uri kureba, ugomba kureba urambuye w'amakona. Uri kubona harimo n'umwanya, ikona ryanyu muri kureba. Rero ugiye kugenda neza utuje, gusa no kugonga ikona gusa kubaga. Ikindi cya kabiri iyo ubonye ugiye kugonga rino kona uri mu mwanya wo gukata iburyo, ukata iburyo ukaribunga ukongera ukagaruka vuba uko imodoka ibigenda. None nubona harimo umwanya munini urawugabanya uzana sibyo? Okay, reka dutangire. Wogorora amapine hano, ugomba kuhaturuka ugorora amapine. Kamera batwegere kabisa kugira ngo umunyeshuri
yogorera amapine neza wagiye rero ubwo aho nta kameramani gusa arebe neza urebe ko nta kosa akora. Kuzimya imodoka niko gutsindwa ahangaha, guhagarika imodoka mu ikona ubutsinzi. Ikindi kugonga ikona ubugize ute ubutsinzi. Arakomeza agende gake gake akoresha icyo bita ubuhanga n'ubwitonzi. Iyo adakoresha ubuhanga n'ubwitonzi ahangaha rero buriya ikizamini buriya abagize ate abakirangiza buriya no kuvuga ngo hariya tuba tumuhaye amanota. Rero tubibuke iyi ni Ngufashe TV twemeje kubigisha uburyo ikona ushobora kurikora neza. Wewe irinde mu gihe uri gukora paki cyangwa se ikona, irinde kurwana na vora cyane, koresha ahantu hamwe.